Sedurung lanturang matur, lugrayang titiang ngaturang pengastung kari. Om Swastiastu. Ibu Bapak Guru sani kesumayang titiang, miwah semutun sami sani wangyang titiang. Pengayu bagil aturang titiang maju kayak ide sang yang budi kuasa. Duaning sangkaning seh asem kerten warung nugrani de. Mawanan titiang pengkalih ide dan isi de mau kerahangan. Kacunduk ring rahina ni makin. Dar kita malah titiang riang untuk kapai cegalah mata semantren ngenindin-indin. Merdeka belajar, tina keseranan ning capang kayun belajar. Ide dane, pemiarsa sarang sami, yening di kayune. Pengkesami anak kisah dan ranjing, reng pendidikan formal, sampun ngewikanin indek napi pepelajaran punika. Pepelajaran mau saking kurun aja, saat 15. Kuruh penguruk pinakel laksana ngerah kawaruhan kumanti kawikanan. Tahu, wenten guna merdeka, sani menegas tidak ngerasa yang kemerdekaan, sani sayuakti mahardika. Dani, sebetulnya sami sani wang yang tigang, sejeruning pindapjak ning capang kualitas sumber daya manusia. Tahu, ning capang kewaruhan nenten pisan dados kekirangan galah genah mewah sarana pepelajaran napi malih reng angka dimangkit kuentenan wacana saking para guru wisesanya pendidikan mahardika belajar utawi merdeka belajar kuentenan galah mewah genah nenten keikat reng sekolah kemanten. Napi maunan asal punika duaning ira kesarang sami kantun dados jatmu. Akeh nemu pikobat sekadiring kahanan langit. Sane nenten malih presiden ngemilaken pepelajaran reng sekolah sekadiduan. Unika maunan kewentenan merdeka belajar sidang mupepil kahanane incak. Ide dani punyarsa sarang sami mahardika belajar mata tujuan mandes secabang perjalanan punika ning capang manah untuk belajar. Sami menggotong royong majikang kahanan jagate puniki. Unteknya nih sami menduwe peran penting nenten para sisir mewah guru kemanten. Nah, kesarangin antuk lingkungan sinalih tunggil kulawarga. Ngawi pepelajaran sanedahan kolaboratif talent efektif. Sekali sang wikan mau sam, saluring jambul sak matur, saluring genah tengah ke sekolah. Kau peduli Cina mangga iraga ning capang mana laksana tahun pewencana merdeka belajar sidang ngepila iraga dados manusia utama yang kawaruhan mewah pergan seuring jakme penakeun medue peiketan sejeroning merdeka belajar mangga iraga setata eling belajar ngerarah pepelajaran reng mengudang-udang sumber tanpa kaitan malih untuk galah mewah genah. Menguing asa punika, reng sarang-sarang ting capang kayun ni untuk belajar. Sinami nyangre pereklame merdeka belajar. Ide dari pemiarsa sarang sami asa punika tetiang presiden maturatur rengga sane becik puniki. Matur suksema majuring perhatian ide dane sahamanto reng seluer kekirangan agar titiang luglayang titiang lunas kegrede pengampun ike puputang titiang anto parame santi om santi 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 om